Ndakuramukije munywanyi ibiganiro byacu ngakuri ndomboresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ikaze nanone twongereye dufatanye mu kurebera hamwe amakuru ariko aravugwa cyane akomeye amakuru yo kuri uyu wa Mungu tariki 11 y'ukwezi k'umunani mwaka 2024 akaba ari amakuru nyine turaza guhera nga mu gihugu cy'u Burundi nido ry'amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda avugwa aho turi banda nyine nga mu gihugu cy'u Burundi Afrika ndetse no hirya hino kw'isi aho ibintu bikomeje kugenda birahindura isura ikaze kurimbonesha kure yacu rero imwe rudende ari nayo yanyu buca muronkaho amakuru afise umwemerere atariho ivumbi tubateguriye dufatanyije n'abanyesha makuru n'abandi baba bajejwe mu gukora itohoza nyine muri aya makuru mu rwego kugira ngo abashikeho nyine adafise ivumbi ikaze rero niba ari ubwa mbere ushitse ngaha pyonda handitse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane pyonde ntare akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kuba bikugeraho gatanu kuri gatanu. Harakomeje kugenda hacaracara hanatrendinga video ikomeye cyane ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'iko rero yamaze kugenda azaburanwa n'uburakari ndetse akaba yongeye gutuka abayobozi bakomeye ngaha b'igihugu ibyaje gutuma bamwe mu basirikare bakomeye cyane bajejwe no kumurinda basa naho nabanivumbura gushika none bakaba bakomeje kugenda bagaragaza uburakari. General Neva uherutse gutuka abayobozi biwe ko ari ibibore mu mutwe yongeye kumvikana avuga yuko ari abayobozi bakunda iby'ubusa ndetse bakunda no kujya amahera y'ubusa ndetse gushika none akaba yavuze yuko ari abayobozi bakunda umwanda ariko kandi akaba yaje kugenda avuga yuko mu ntanguro z'iki cyumweru guhera ejo iyi ndwi yose tugiye gutangura nyine ku munsi w'ejo ngo izoba ariyo gukora isuku usibye bamwe mu bayobozi bagiye bake basanzwe bafite ibyo barondenga mu gihugu cy'u Burundi bazaguma kuba bokora akazi kabo hahigwa rero ngo bazisangira mu biro byiwe ngo bazofatana mu mashati nk'uko biriko bivugwa. Ibi rero byaje gutuma bamwe mu basirikare bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi baza kugira icyo bavuga. Turaza kugaruka ku byo baje kugenda batangaza barimo nka Prime Niyongabo ndetse n'umushikiranganje wa mbere hano muri ico gihugu cya Minisitiri w'Intebe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bo bamwita Vice President Ndirakobuca ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe bafise ijambo rikomeye cyane ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi. N'amashusho kandi yakomeje kugenda anagaragaza uyu mutegetsi afise umweyo ariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye n'abandi bayobozi bafite icyo twakwita ibitiyo ndetse n'amasuka bigaragara yuko byanze bikunze bagiye mu muganda kuba bishaka n'abatanabishaka. Yavuze yuko bagomba gukora ibishoboka byose hanyuma bakinjira mu bigendanye no kuba bosukura igihugu cy'u Burundi bakareka kugenda bavuga yuko iki gihugu cyaba gikomeje kugenda kigira umwanda cyangwa se kibasigwa n'ibindi byorezo bigiye bitandukanye bifise aho bihuriye nyine n'umwanda nyine nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Kigali mu Rwanda hari gukorerwa umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame nk'uko twakomeje kugenda turabigarukaho. Ubu rero abanyarwanda ndetse n'abandi baturutse imihanda yose bagaragaje ibyishimo mu kwifatanya n'umukuru w'igihugu ndetse banasobanura impamvu bongeye kuba bomugirira icyizere mu rwego rwo kugira ngo bongeye kumutora muri manda y'imyaka ishika kuri 5 akaba ari manda ya 4 yongeye gutorerwa nyine kuva yogera ku butegetsi. Stade Amahoro i Remera yakubise yuzuye ku buryo bukomeye cyane ku buryo abantu bamwe na bamwe n'ubundi babuze naho bahagarara. Umutekano wari wakajijwe rero mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda nk'uko abamenyesha makuru bacu batanguye kugenda barabitubwira aho mu mihanda imwe n'imwe yo mu mujyi wa Kigali nyine yifashishwaga namwe mu bayobozi mu kuza muri uwo muhango n'ubundi yari irimo umutekano ukomeye cyane. Turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Turaza no kugaruka kandi kubiriko bivugwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho abarimu cyangwa se abarezi bateguye imyigaragambyo karabutaka, imyigaragambyo iteye ubwoba ishobora no kuza kugaragaramo imvururu nyuma y'igihe bamaze ari byo basaba leta y'ico gihugu ikaba ntaco yamaze kuba iyo bihinduraho cyangwa se iyo bikosora ko
ariko kandi turaza no kugaruka kubigendanye n'umuhari M23 wakomeje kugenda bivugwa yuko wamaze kwinjira mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Ituri, nubwo abayobozi baho bakomeje kugenda bavyamaganira kure bakavuga yuko ibyo ngibyo ari ukubesha. Ubwo hari amakuru dufise avuga yuko uyu muhari wamaze kuba wo kwinjira muri ivyo bice. Perezida Vladimir Zelensky uyoboye igihugu ca Ukraine yamaze kwemeza neza yuko yatangiye gucana umuriro ndetse udateze no kuzima imbere mu gihugu cy'u Burusiya, nyuma yuko icyo gihugu cyari kimaze igihe nacyo cyarabajengereje kigaye ibitero bikomeye cyane imbere muri Ukraine. Ubu ngubu rero ibintu bikaba byamaze kugenda bihinduka, ingoma zikaba zahinduye imirisho, umugani w'umurundi nyine ndetse n'umunyarwanda kuko bakunze kugenda barabivuga. Nkuko rero amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, hamaze gushyirwa hagaragara amakuru agendanye n'imodoka by'intambara biriko birinjira imbere mu gihugu cy'u Burusiya, bikomeje kugenda bituma igihugu cy'u Burusiya kinanirwa kongera kugwana urugamba, ahubwo kikaba kiri mu bigendanye no gutabara abaturage baco bamaze iminsi bari guhangana ndetse bari guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye muri ibyo bitero nyine nkuko amakuru ariko atugeraho abivuga. Ikaze mu biganiro byacu rero mu makuru hariko aravugwa cyane ngaha mu Burundi no hirya no hino ku isi, aho nyine turaza kwibanda kuri inzo ngingo nkuru maze kubanyuriramo. Waba nkurikiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero mu bice bigiye bitandukanye, mu ntara zigiye zitandukanye ndetse no mu makomine agiye atandukanye, mwese ndabahaye ikaze, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no kwifuriza umugoroba mwiza cyane kuri iyo wa Mungu, mu rwego rwo kugira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Abadukurikira ngaha mu Rwanda bamaze no kugira umunsi mukuru nyine wirahira rya perezida wabo Paul Kagame, nabo reka tubifurize ibihe byiza. Abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu, mbabwira ngo aha niho ushobora kuba woronka amakuru agiye atandukanye yagezweho ariko aravugwa cyane mu bijejwe n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze nyine tuyatangurira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi rero gikomeje kugenda kigaragaramo udusha tugiye dutandukanye nyuma yuko General Neva ayongeye gukora ibara kuri uyu munsi. Abategetsi bagiye batandukanye bakomeje kumurakarira ndetse bigaragara yuko bashobora kuza kumutegurira ikintu kitari kiza, cyangwa se bakaba bamurekuriraho ikintu cy'ikibombe gishobora kuzahindura ibintu, cyangwa se bagategura igikudeta kigize nabi, nyuma y'amagambo amaze iminsi arimo abatangarizaho, cyangwa se nyuma y'ibyo amaze iminsi arimo arabashinza nk'uko nyine biriko biravugwa. Byatanguye abashinza kujya ibiturire cyane ababwira yuko nyine bari gukora ibishoboka byose bakananirwa n'ubundi kuba bagira ico bakora ndetse n'ico bageraho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bagakomeza kugenda birira ibiturire, nyamara bagakomeza kuriranga amadevize yaraheze yaranabuze. Abandi bakavuga yuko ubukene n'inzara biriko binuma ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko uyu mutegetsi we siko abibona, ahubwo abategetsi biwe akomeje kubashinza kurya ibiturire ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, ariko kandi akaba akomeje kugenda anabamenyesha anababwira yuko ari n'ibibore mu mutwe, nyuma yuko nyine ngo batari ko bahuza ku bigendanye n'ibyo bakabaye bakora ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibyo byose ya bamwe mu bategetsi yabashinjije rero ko bariko biba amafaranga aturuka mu makawa ndetse n'ibyayi nyine ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, ariko gushika none yongeye kwifatira umweyo mu mashusho akomeje kugenda agaragara ku mbuga ngurukana bumenyi, amwerekana harimwo akubura bimwe muri bimwe mu bigo bigiye bitandukanye bisanzwe bifise ibyicaro bikuru nyine ngaho mu gihugu ca Burundi ndetse na Bujumbura, aho yavuze yuko nawe ari urugero ariko abahereza, ariko avuga yuko abayobozi b'ico gihugu bakunda umwanda, ndetse akaba yakomeje kugenda anagaragaza neza yuko n'ubundi mu gihe baba bakomeje kugenda bagaragara batyo n'ubundi ngo yotangura abirukana bose agashiraho abandi nk'uko biriko bivugwa, cyangwa se nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho. Kuko rero amakuru yakomeje kugenda abivuga nga muri kino gihugu cy'u Burundi, nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nyuma yo kugaragara afise umweyo arimo arakubura, kongera kugaragara arimo arayora imyanda nyine, hari abatanguye kugenda bavuga yuko iyo bafise ikibazo kinini mu mutwe, aho bamwe badatinya kuvuga yuko n'ubundi nabo ahubwo baba bategekwa n'icibore, abandi mu bitekerezo bagiye batanga ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kugenda barabona ayo mashusho
mashusho nyene bavuze yuko ari ubwa mbere babonye umutegetsi nk'uwo, ndetse bamwe baranibaza bati iki cyumweru wavuze kigiye gutangura aricyo gukora isuku, aho yavuze yuko nta muyobozi n'umwe ugomba kugaragara mu biro. Yagize ati ese abari basanzwe bakora ayo masuku cyangwa abapranto bazojya mu biro bakora akazi abo banyabiro bakoraga, hanyuma abo banyabiro nabo binjira mu kazi ko gukora isuku? Ni ikibazo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza. Perezida w'u Burundi nyine nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 10 Kanama mu mwaka 2024 yahagaritse akazi ke ajya gukubura ministeri zigiye zitandukanye mu rwego rwo gukangurira abayobozi kwimakaza isuku aho bakorera, nyuma yuko iki gihugu gikunze kugenda kiba icambere mu kugwaza ingwara zigiye zitandukanye ziganjemo ingwara zituruka ku mwanda. Perezida w'u Burundi nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, yakomeje kugenda abereka neza urugero, ndetse anasaba yuko uwazosanga mu biro guhera muri iki cyumweru tugiye gutangira ngo azoba afise akaga gakomeye cyane. Aya makuru yemejwe rero n'ibiro bya perezida w'u Burundi Ntare Rushatsi, bigira biti rero umukuru w'igihugu nyakubahwa General Neva nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yasuye bitunguranye inyubako za ministeri zigiye zitandukanye n'ahandi hahurira abantu benshi cyane, arahasukura. Yasabye abayobozi n'ubundi guhindura imyumvire bagatanga urugero rw'isuku aho bakorera, aho kugira ngo bategereze yuko bazicara mu biro bakaza kubikorerwa, ndetse n'ababikora ntibabikore neza. Ubwo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero yasukuraga imbere ya ministeri ishinzwe ubuzima ndetse no kurwanya umugera wa sida, yavuze yuko biteye isoni kuba ku nyubako ziyubashye hagaragara umwanda uriko uteye ubwoba nyine. Uyu mukuru w'igihugu kandi yanahaye abayobozi bagiye batandukanye icumweru cyo gusukura inyubako bakoreramo guhera ku itariki 12 Kanama umwaka 2024, abamenyesha yuko mu gihe batazabyubahiriza azabasanga mu biro byiwe meze akaba yobisohoreramo. Ati abarundi bakunda ibiruhuko kubi cyane, nta kamaro rero ko kwicara mu biro, bose mbakuye mu biro. Ico cyumweru tugiye gutangura n'icisuku nyine, uwo nzosanga yicaye mu biro byiwe ni njyewe uzamwisohoreramo nkamutunumura, kandi kuwa mbere nzajenguruka umujyi wose, nibabanze n'ubundi bakubure, nitugera ku isuku nziza n'ubundi tuzajye no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Mu binyuze rero ku marama, yagize ati mu binyuze kuri amaradiyo yose bazasubira mu biro nje kwirebera uko isuku imeze. Perezida Evariste Ndayishimiye yanavuze yuko ariko kandi abaganga ndetse n'abacamanza bo bemerewe gukomeza akazi kabo muri kino cyumweru mu rwego rwo kugira ngo imirimo yabo ikomeze kugenda n'ubundi irakorwa, ndetse abarundi babashe kuba bokemurirwa ibibazo bafise. Gushika none rero aya mashusho harimo aragaragaza nyir'icyubahiro arimo arakubura, abandi bakaba bakomeje kugenda bamuhereza inkwenene. Ibyo gukangisha rero bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi basanzwe banamufitiye ishari, aho we yavuze yuko harimo abayobozi basanzwe bafatanyije kurongora icyo gihugu ngo batajya bishimira yuko u Burundi bwoba butekanye. Aba bategetsi bakaba baramaze no kugenda bamwe banamenyekana yuko baba bafise gahunda ndetse n'icemezo cyo kuba bifuza kuba botembagaza ubutegetsi bwiwe. Akomeje kugenda agaragaza neza yuko n'ubundi abo bategetsi antaco bamaze, ariko bo ku ruhande rwabo bakaba bazabiranyijwe n'uburakari, bavuga yuko n'ubundi mu gihe yaba akomeje kugenda abagaraguza hagati nabo bashobora kuba botangura kumutegurira ibihe bitari byiza. Abategetsi basanzwe bakomakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi basanzwe banafise ijambo rikomeye, baje kugenda bikoma nyir'icubahiro Evariste Ndayishimiye, bavuga yuko n'ubundi nubwo ari umukuru w'igihugu atakabaye abagaraguza hagati nyine kuri ubwo rwego, akaba baje kugenda bamenyesha yuko nabo bafise ibyo bashinzwe ndetse bafise n'ubushobozi. Ariko kandi ibi byose birasha bishira ku bigendanye n'imyiyorokano ishobora kuzatangura muri iki gihugu, ndetse bikaba bishobora kuzatanga isura mbi muri icyo gihugu. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ihuriro ry'abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye muri Repubulika nyene Iharanira Intwaro Rusange ryateguje ko bateganya gukora imyerekano mbere yuko umwaka w'amashuri wa 2024 n'ubundi utangura, mu gihe leta
yaba idakemuye ibibazo byabo. Iki cemezo cyafatiwe mu nteko rusange yabo yateranye mu mugwa mukuru i Kinshasa hari ku itariki 14 Kanama umwaka wa 2024 nyuma yaho leta yimye amatwi ugutakamba kwabo kumaze igihe kinini cyane. Kimwe mu bibazo byatumye rero abarimu batakambira leta harimo gutinda kubaha imishahara yabo ku buryo n'amezi ashika kuri 3 ashobora kuba yoshira nyine badahembwa. Ibi bikaba byaratumye nyine abo mu ntara ya Mainema banga kwigisha muri Mata umwaka wa 2024. Aba barimu basaba kandi yuko umushahara wangana kubigisha ndetse no ku rwego rumwe abafise amashuri mu mashuri yisumbuye bagakomorerwa n'ubundi ku mafaranga ishuri ndetse no guhabwa uduhimbazamusyi dushyirwa muri gahunda yo kuzigamira izabukuru ndetse no kugaragarirwa mu rwego rushinzwe ubwizigame bw'abakozi ngaho muri ico gihugu. Basabye urwego rwa RDC rushinzwe uburezi gutegura inama mbere y'uko umwaka w'amashuri utangira nyine rugafata imyanzuro ku bibazo byabo ndetse no kugira ngo amasomo atazahagarara. Umuvugizi w'ihuriro Jean Bosco Puna yagaragaje ko kandi mu gihe leta itakemura ibibazo by'abarimu itangira ry'uyu mwaka w'amashuri rizahungabana kuko n'ubundi ngo ntibazajya mu kazi kabo mu gihe batari bubahirizwa cyangwa se ngo bahabwe ibyo basabwa. Muri iyi turi rero byamaze kwemezwa neza yuko intatsi z'umuhari M23 zamaze kwinjira muri ico gice ndetse gushika none amakuru dufise akaba agaragaza neza yuko umuhari wa M23 ukomeje kugenda wagura ibikorwa byabo ndetse ukaba waramaze kugenda wemeza neza yuko ugomba kuzofata n'ibindi bice bigiye bitandukanye nkuko nyine amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abakurikiranira hafi bibera mu gihugu ca Kongo bavuga yuko Bwana Tshisekedi agushije ishyano nubwo akomeje kugenda ari guhabwa abasoda mu buryo bugiye bitandukanye n'ubundi ngo birakomeza kugorana bitewe yuko n'ubundi hano muri kino gice uyu muhari wa M23 ukomeje kugenda ufata ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, ukomeje kugenda wigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino muri ico gihugu. Guverineri w'intara Ituri rero isanzwe iri no mu bihe bidasanzwe bya Etat du Siège yamaze kugenda yemeza neza yuko afise amakuru y'amwe mu bantu nyine batanguye kwinjiza uyu muhari muri ibyo bice ndetse anagaragaza neza yuko n'ubundi ari ikibazo ndetse banafise impungenge zikomeye cyane ku mutekano mu gihe by'umwihariko teritwari zishika kuri 5 zose bari bafise, enye muri zo bari barabashije kuba bozigariramo amahoro n'umutekano, ariko gushika ubu ngubu nyine bikaba bisa naho nta mutekano bafise ndetse bikaba bisa naho nyine umutekano wamaze kuba wohungabana mu gihe hamaze no kugenda hafatwa rumwe mu rubyiruko nyine rwari rutanguye kugenda rutangaza imyerekano ndetse barimo banafasta imyitozo mu rwego kugira ngo bazofashe abo mu muhari M23 warahiriye kuzatuza ariko ukuyeho ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Mu Rwanda uyu munsi hiriwe umuhango w'akataraboneka wirahira rya perezida w'ico gihugu wongeye gutorerwa manda y'imyaka ishika kuri 5 nyine, akaba ari manda ya 4 yongeye gutorerwa mu matora yo mu kwezi guheze, yaje gutsinda ku kigero cy'amajwi 99 n'ibice birengaho hafi 100%. Ibyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe cane cane ababarizwa mu mahanga bananiwe kugaruka mu Rwanda bakomeje kugenda bamiriza ko ari akamaramaza kubona amajwi angana gutyo, bakavuga yuko nyine yoba yaribwe, ariko kandi abanyarwanda benshi bari bakomeje kugenda bagaragaza neza yuko bishimiye kongera gutora uyu mutegetsi, bemeza yuko yabagejeje kuri byinshi ndetse arakomeza no kugenda abageza kuri byinshi mu iterambere ryabo mu bigendanye n'umutekano, ubuzima bwiza ndetse n'ibindi umunyagihugu wese ashobora kuba yokenera. N'umuhango witabiriwe n'abategetsi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi bagizwe n'abaperezida ndetse n'abakuru ba za guverinoma ndetse n'abahagarariye imiryango igiye itandukanye, imiryango mpuzamahanga. Mu kanya turaza kugaruka no ku bitero bikomeye cyane aho Perezida Vladimir Zelensky asanzwe arongoye igihugu ca Ukraine yamaze kwemeza neza yuko yatangiye gucana umuriro udateze no kuzazima muri kino gihugu cy'Uburusiya imbere, akaba ari n'ubwa mbere nyine icyo gihugu cya Ukraine kigabye igitero gikomeye cyane hano imbere indani mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Iki gitero cyarakaje bikomeye cyane Perezida Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya
nyuma yuko yaramaze imisi ashimangira yuko mu gihe intwaro ndetse n'ibikoresho biriko biragenda birahabwa aba bategetsi ngaho n'ubundi ba Ukraine ngo mu gihe batangura kubikoresha nawe azatangura gukoresha intwaro cane cane intwaro z'ubumara izo Amerika yamaze igihe ivuga yuko batari bakwiye gukomeza gukoresha muri izi ngwano. Ingwano zimaze igihe kitari gitoya cane kandi zikaba zikomeze gutwara abasirikare benshi ndetse n'abaturage benshi bakaba baravuye mu vyabo, inyubako ndetse n'ibindi bikorwa vya leta bikaba bikomeje kugenda vyangirika hirya no hino kw'isi. Mu kanya turagaruka ku majambo yavuzwe n'uyu mutegetsi ubwo tuba tumaze kugenda tuyegeranyirizwa nyine n'abandi bamenyesha amakuru bacu bariko babitunganya. Ni Burundi News TV, nimbonesha kure imwe rudende ucuraronka amakuru n'ibiganiro biryoshye kandi bigaruka ku makuru akomeye cane agendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere twongere gusura amasaha ari imbere